Ambore sai. Ambore sai. Ambore sai. Man taro mora antina me i barme. Ki mbagal be bogbene lok ndok ni song. Ma wala hala ka ke ngwi ma to la la ngwi ma le metila mun mande hala wa internet i tongol i du bogbe ni kal ki mbagal go di me hele man tara no abe ke yime jona be ang be ai be bogle ngole ke kende nganda nyi be ki bogbe ben kobla ya munu pola yes bes berla ni ra mbok ya ngada yes ya munu pola yes la ki ndongi e be bogbe ya bo nke bongwe ba munu man gol to wara ni ra mbok a ti la munu Facebook nya bale nogle ndok we hala yimbai le muraya boryo di bala nogle look hala yimbai le mulum yang abe bong la abe boryo hala tebe tondek la menogle buk man sebele look bala wungo buk man sebele look bala wungo kayo na hopulasi nkale famille donc look ayele famille na hopulasi. Donc, il est rentré dans sa famille. Il est en temple, il l'aurait. Donc, look, aïe, famille. Papa me l'a massoré. Qui papa mangé mon un combetek. Donc, elle est man, lourma, soré. Mais man, lourma, soré. Donc, elle est lourma sur un bon. Bourman, c'est vrai, bourman, calé, son. Son, hop, placé où la tombe. Donc, Garamoura, à tabe kini, un calé son. Bon. Qui papa mangué, angué, ning, il avait calé son, ma soeur. Bon, so on l'a bitique. À table que mon compétique. Donc, on calé son bitique. Nkale sombete dina buk man kale ke buk yele lo la gule yo be ro ba to murange ning to muratabe kening la kale lo donc so on le bitik atabe kening din la kale lo bitik ki la kale sombete mon dina ngare yo kwal u kale sombete wa gun wala gun wa yi gun kenan ndongi dil so il bak de mur ye kal. Alors, on va plus explicite, mon lèvre va être humble. Il a vu que nous, il y a la table que mon est à table que mon compétit. Donc, on a un cas de son. On a la bourba, il a un bourreau qui a table qui est inning. Dinano, du lot, on l'a boule yo, il peut avoir la cas de l'opétique, de la comité à table qui est inning. Bon no ibuk man kale ndok bon ndok ay klang ndok ay klang ndok ay klang le la klang bongwe be klang we yom la ki bi yom la be lolenge be kere enel be kere be ni la ki burba gwet ta burba borba gweta la borba ngui bon man bot big clan ni bi empire bon bor bi clan bon ki bon la ba bimbi ay ngem empire ay ngem empire bon donc tele ki burba ngui bon ngabe borbo ba bimbi
ya bala na ba bimbi ngeme wala murungui wara be ya murungui murguet un grand guerrier les modeste mon la dynastie yegala ki modeste oh borong ganda be clan ganda be clan donc balan kenyo ya malumba bera bi yong jole hala basa ba lo nyo kongo bon bo ban kai la buna ala ile buna lo le lo bon ya ka be ya bo basa ba bon dinna no kem no mo len be man mbok mbok ya bot mbok ka no mbok wa mbok ya bon la abon mbok nya ama mbok kere abor mbok abor iklang tali yampi dinna na puisque bo ba kere ndok tabe ke lo la glorie machel mara ndok tabe yo machel la burba ngui ma lo batte ba mort dans le cadre d'une organisation politique puisque le kabela mbok we ki minchep ngada bon nana ikere ndok burba bon la bambina na indok burba bambina na dilok burambina na be bon yo be he ma man mbok kan ko la mbok ma la bi ngon mbok bala tabe i tomel to i kanga ni la papa me man ay man tomel mo me la kanga donc han ko la ki man la bi ngon mbok bala yin an lo song lolo bala lo ba hu to ran lo le i masok ni la papa me man an ha be ni song lolo to ni lo ba hu to ni masok bon di hala tabe ni lemna no bala ke yo le kul nya ban ka bo makak nga makak la ki klang be ngara bo ha bo ndok be ya ndok pol bon di arabo la nga ka arabo la ndok be ya babi mbela lu kol la ka arabo la ndok be la bur ba bambina na be ban ka lu kol nga la kren ndok bur bambina na be bon alan ko la ke ba so ba betela bon ba betela puisque ba kabla mbok ngamale ke ni bagal mbok avec grand thème ni mbok avec petit thème ni mbok avec petit thème burom na mbo ban teyo jo ba kabla mbok ke de constitution donc mbok jo man kan ba sala ke mbok e enel donc la kayo yo ko la ki baso betele nyo bambina na be me yo be hegara yo non do mbok homa men lul mbombo wara be ha be kinge apeni makang mabe ni machang donc kya be na nguy nganda kimbe kaya be le ban ya be mur mbombo yo buram na be bon mantewa donc gamuram pen ma kang mamba mbadela ki ba ka ba sugole ala ba yong mur wap bon ba bala bon wa pe bon la babi at na ngui wala ba nol imbombo kono abeni apeni makang mabe wala ba kor mambai abor kora ma sibele ki di pak waki di pak no pulasi waki union wa adna batile man di pak bon di pak bok bon ba bi amba bi ambina na de wala be ambo di pak bon ba di pak ba be bambina puisque ay ngi mandap angi mandap le ba kor ba mandap ma be ambina boni bo de kim le ngana la kim bala bambombo ba arungo bala ba nol kinga peni makang mabe o ba so wa yegna la ki bol na no il ko rade de mbole de pak ila jam jara man di pak ambi be man ke man di pak bon yon te kana la ba so ko bante ngim jam ni la ki de nga nyo le le kol ba so
babte babor mbok ya intin parce que bakala mbok go menche il y a une organisation sociale, une dimension politique. Bon mais on kebe heral pe il est il ba bimbi ndonje ay ilikol ndonje ay ni pona ba ndonje ay la ya ndonje aba ndonje ay ba bimbi ndonje ay l'école dina à l'école ten jara ndonje dienyo bala njo nyo matom ke mo kere ke besu ke bol mbayara yo ma sibe lycée il lycée le ten ndonje jara dinyo mo ay degri le ten ndonje jongre l'école il ten ndonje di bo bambina be ni ndonje e ba bimbe le ba ile ba lo yo ya bor ban ndonje do ba soko ba te le bes do bon ban ndonje ba lycée na be ni bon ba ndonje ba bimbe voilà yo ba ka be le mbok ke mbok e constitution alors mbok e constitution yo ma ka le mbok e ene ni la ngara ba podol ba nyo e indab podol talendab lo ngasa ya assemblée nationale bon imama kirinyo to babu kirbongra wa be kugwe to ngara songa be kugwe to ngara so be kugwe to be mu mama babu kiryo basane bala hosu mo mbongla bangwa bala hosu bisona blo bongla ugwa talaban nowe laki ya mbogoye dongala ba sogo ba mbok ba te mama ba yegna hos re bon la di ngwa donc il a mbok avec ba ka bela mbok ye mbok avec petit temi mbok avec grand temi mbok avec petit temi burop na boba mbogoyo ba mbogoyo mbok avec petit temi burop na boba mbogoyo de dimension sociale et mon dimension politique et mon dimension philosophique et mon dimension culturelle et mon donc m'tchep bien ganda non diom il est à mantara il est qui il l'aurait ni how place les familles alors donc l'aurait les familles sont et la tombe sont mango les sont la mulata habetini. Bon, ndok ay clan, ndok ay beaucoup plus clan. Bon, tola ki ndok itabe ki ndori ba bibi labe ye le cool. Ayo le ki il est bon na mama ambon la bante mbok. Donc, baso ba bi yegna. Donc bon qui une organisation une dimension sociale une dimension politique. Ok bon on les knock yo mais tongo là bon ambore sai